Gedang goreng panas pisan Yung hang disediaakeun yoro Nong meja yo dasarake Warung tendo pinggir jalan Hang dodol ayo temenan Wis kadung dadi langganan Emang sing bisa sun malekakeun Indonesia. Anget kopi susu dari Koko Rodia gawe awak seger lan uga tambiang tenaga gedang goreng iki aja ketak dilikono Kandu kuriakinan Kuraki pelanggan riko Kopi susu anget-anget Gedang goreng panas pisan Yung hang disediaakeun yoro Nong meja yo dasarane Warung tendo pinggir jalan Hang dodol ayo temenan
sarung cendol. Wow, bermantap-mantap.